Farida Kemirembeza arwaye mu cyaro cya Karanzo mutawuni ya Kegegwa nagira ngo akatungo bukugu bwo kubija bwa nyuma yo kutunga umugisha go kushomera hansi yentekateka ya mukuru wihanga eyaskiringi Uganda muri Kigwija. Nkatwa mugamba nsomeka pentwandi zoina labwo kubankalura muno abakazi bagizumbira muno ati nanye nagamba leka mbe hayo mbe hakizampu tyabo abarukugiye nanye najikoma mu nagituzinga nagitwara. Kemirembo bwa hati nakora mutawuni ya Kegegwa kandi nagira ngo hatarahe ibintu byinge byarkwetenga ngo mushike. Ninye kore ibintu byange nintunde kintu cyange product nkubamfunira nintunda sazunu natincyasaba muzaire gambe bizigo amagita tincyaga musaba ninyegura omwozo obo musigazi no gwakumbi habiha no mutwaro gum tinkugwikiriza kwa sentence ine nanye nisakuzimua sikamuyamba atendekerwe a program za president kuzokurante na imichabana basigaze na baziki but bege byengaro kubanza kinsemeze muno tuganireho na Monika Karungi orukurra kacika karukurebe ritendekero rya Kigwije mu Rucengejo eryatandikirwa hansi yentekateka ya Skilling Uganda. The girl child education ukugenda Makerere University aro point ibaha ya busa ngo mwisiko bakuba ahikira kagwa point bagimongeza ngi ya busa. So Federal government creating a platform hali abakazi kuraba abakurungi challenges nkanyezi ntungire ati nkaho mukubani nkwana haraba abana bo bwisiki abasigazi batanka kunsekera ngudo mwisiki ali mubya abasayiza umwisiki nakora kimwe mirumu nakora kimwe kurungu mnonga nati nabaseza bamwe nabasinga okora nabasigaza byasangira ati nindana akora jaka sente keyo nakakora. Kemirembe nashabe ntandiko ya miliyoni 5 okubasa kumuhwera kwekoresa ku rugo wabandi. President ninkusaba bambi atsaza nunkaito abana ababijumbira ababikwasire bambi nisaba capital nisaba tinyire ibintu byo kukozesa bambi anita moingi nabanza bambi mutufere kuterera kwangene kugenda hali aba isiki abanyakurugire masomero batwekwa rundi abasuyiro bacyala bato abanyagire mu ale marriages ni interera abasaita nakusuyira abasikya mubehe chance okugarukayo okusoma. Ensiyona neyeterana hamwe kujaguze cyo cy'abacara buri biro 8 byo kwezi kwa 3 buri mwaka amakuru agagasha kwa Philip Munangira.